dore igiterane cy'imbaturamugabo ndakurahiye. Iki giterane kidasanzwe mwagiteguriwe na Redeemed Church of Christ ku bufatanye na Foursquare Gospel Church, batumiyemo Archbishop John Praise Daniel na Pastor Rikers guturuka muri Nigeria. Iki giterane gifite intego igira iti Rwanda Healing Waves. Tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi b'ibyamamare nka True Promises, Yves Rwagasore, Njeri Bora, Sam Rwibasira, Mubogora Desire, Upendo Choir, Murenzi Yona, Rejoice Celebration, Holy Entrance Ministries, Joyous Melodies ndetse n'itsinda rikomeye rizaba ryaturutse muri Nigeria. Tutibagiwe kandi na Redeemed Worship Team. Nuguhera ku itariki ya 20 ukagera ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2019 bizajya bibera kuri Foursquare Gospel Church Kimironko, naho isaha buri munsi nuguhera saa 9 kugera saa 2 z'umugoroba. Ukeneye kwifatanya natwe waduhamagara kuri 0787 Haleluya! Nimuze murebe iby'Imana igiye gukorera hano hantu.